Ya guys, kita dengar dulu pemberitaan-pemberitaan yang ada lagi viral ya, termasuk di warung-warung kopi ataupun lapo orang Batak. Sayangkian ma gabe mamoraho asaboy gogo pasangan punau ikon itu dah kami. Jadi dasarnya nih mau manen na tuh sarupa nih orang sakit kami. Aiba anak pijol mah, unak pijol mah, gari binarak pengok tuh itu. Alanya kayak di pohon, tahun orang sakit di sini bubere. Alana yok kon klarifikasi do tong ni buan ni sinin bolero do baru naon akak baru naon dia guna baru dunyi Baru nih. baru do akak kon na Baru nih. baru do betong mapuan ala dunga hay ala rentang kuma Terbereng dua ya. mamseng pinatay Songoni iya iya. ay Jadi sonari kita dong mengenai si bahasan nasional ini kita terlepas dari sonari tak singok niat cara nama rulau di pesta. Berarti adong dasarnya kenapa orang tuanya si perempuan nggak hadir dengan adat istiadat. Puasa rotu si maglebis manorui. Apa sebelum mabibabuan yang berumah tangga ibana. Jadi sudah ibu anak kona. Apa anak kona itu dah masalahnya tajam persoalan itu. Boleh nak ada. Ro makabaya ro dia. Mana nak itu nak tahu sebenarnya mana jadi. Unang ni kau orang. Nang ro masolo masolo jabang dok merlebis. sonakan di mulai hidup kita main baru kita parot ke songonan Wah. Ay babu ano sebelum no? Boleh lang udang mo. Boleh lang udang mo. Lawas so udang ay kay siya wala nang udang mo sa anak ko. Ito to. Ano ba Langsung ni kiri on ngarong di luar Yogyakarta pengarong Parswana. Jadi gabe om mapuncak na dakta boto dasar na jadi nagudang rugi dari dunia meksosi. Nangasui boto Parswana korbarani paleleahon. Kurang aja dito sa karon na. Alay bulong ay boto kan non asli non sebenarnya. Ay do ake. Saya mau jadi ro terpalak puro sa sige matokon. Ay klarifikasi to. Karmulino sa sono kala na naman ko ya. Pero usap ko. Mamasyaw ako. Ano ya? Kawan na. Sige, ay pasok na. Hawa na muna rin yung nahuwa. Hawa na muna rin pasok. Ay nasudah ada ibu rai nak tok kuere. Ibu rai dengan tubuhnya, ada tubuhnya menjadi mereka bulan. Ibu rai itu tembus kere. Itu lah salah. Do gereja salah ko rin. Kere salah. Musi Robert tu si dakpo ay pas ni daw ni pesta. Bulo na to hori ba na mar pesta ko marsasak koro do masanggol. Oroy ba na hepsano na doro. Ay marlevis doro. Kasama manggarin. Oh. Abe Roma Jolma tori bereng ma sisi positif na masa boruna sendiri songoni pengalaman di boruna toroma tok sisi jelek na memang jelek do bulu songoni. Alay bulu ni bereng ran lo belakang. Gabe timbul songoni oh ala ni na songoni no abe non nama. Ngayon na kidaton. na magklarifikasi do tong burunes Ngayon na kidaton. Buru pasaribo. Nangyari yung mamuli nga. Anak niya bang yun? Soto. Jadi baru tayo minang baru tayo ni ditinggal lang mahal ganda na najulok najulog sabi tuloy tinggal lang pero ngatar dagdagan ito ditinggal manguli marawan na ero matso baru tayo ni be namarang bulian minna kan itu na jelas na ipagkaper jadi lang boy di bukti yun ya begitu buok sarak ko dito boy di mana pertama kan merang kasama mana dapat komiso itu nami do ay di ron sa leleng si pagkabaru dan terorok kaya tuguran ay rak persoalan di pagkabaru sa tutuhan to luarin na magulang ay di ron sa leleng buksan na rin ron ako magplawa dan lagay ay bukti na kan awang na pero kan bayo dumagbiaya ito nasib
Jadi itu kursi semua ini mana biaya nalau isi mana membagi-bagian kalau kau mau bayar ketua kan satu tulang satu dia bagi-bagi bayar bertakan kau mau itu bayar kau maju uangmu bebel game unak pula nasai nah pakai memang atur hamur itu soalnya nah Asal kau culik nama. Ay boleh culik kau yang bahasa menculik. Ay berontak bocor mah belum merasa diculik. Kan narong do bahasa culikin nah. Kan berontak do bolu arong do Ano menculik. hari hay Maria Marquez ta sa ngoni. Gani tulo mo mga ngamay. Ay namo pa niya buka. Namo pa niya. Kalau meron pinotong di komentara. Iyo. Unak terkelewat bahasa alana. jadi kata tulis ini terlalu dramatis Iya. kak semuanya Dapat laut. ay sangar na mga luok itu tulis kan do alay ada teman Jadi menurutmu na tua-tua, menurutmu mabereng beritai. Oh, lo salah ni dina tua-tua marang digeleng nai. Bae majo satok pendapatmu. ayang soal kesalahan boleh saja geleng boleh saja yang ala yang gue kemaranak ko bedo kita molo salah pe anak ko tay laos gabe gila anak ko tay unang magabe itu dah Ay nakilaniba dito mudok na ay hanin. buti do umarga do anak ko kuya dari pan anak ko kitu au Ido. nga pasti bolo anak ko kido boy do gabe simerden ala yang gua orang kaya boy gabe simerden anak ko kon itu prinsip na tu Ino, setuju. Jadi setidaknya om molo mamarek kita di bagas beriton om mara artina na tua-tua na urang meme da urak kapoda tu geleng nate. Terakhir songni ro nanya te. ang bolo tarok na orang meme saunari salah Tabuto boy do ka salah kap tabuto do Oh, ido te. Oh. Dengkap beru sudah na tu beto anak ko alay ang gona anak ko na nahurak alay terlepas mana nahurak pa anak ko ni unang nitudalan irang ko sa prinsip yaw ba Oh, Los mate piau untuk anak koki siap po. Ikonido na mango. Tanggabe paurakot Tangga mo. be paura ko. Ni tanya ko masa gabi sa mga sena na margogoy man sa ko pasana ba. Ayang ko gabi sini yung guna gabi ate tak berapa sama sini ya kita. Alay tatamya ko ma. Ay na maalis nini untuk manang apa abe salah Wah ni. manami ako. Namanya nak kono pira kunna sa mga tos martamya. Manami ako no pin nila ko ni tiro potong. at ganina. Bulurang mang kalayang gonggon ka nila ya. Iro. Takot kami ang dahil Tuhan pe. Dang artina dang na ulam martangnya ni mga lapit dang arong papenan ningon. Alay tamya ko may datong nila yang maro. Ay sarupa dia di balbal pegeleng iban gorohan ibe buama. Buah. Tongdo. Iro. Tongdo akaningon. Naurok ko. Dangok sinardan orang tua tu anak ko. Alay ko anak ko narong gusto na doktoran. Nga terbukti arong film nitong nimo. Gura. Aku dah film si Mardan. Gura. Oke, mak, mulai teh huni bergaro ang tua-tua. Ba, mulai teh mak, di tua-tua iba, gabe tabba ba kapamoto diak kana poso di namang terlebih matu amang sinebaho. Jadi guys, mulai teh salinari ala na nga foto kita arong berita-berita na viral di media sosial. Cuma hanya sekedar hiburan. Adapun kesalahan marga ataupun yang lain kami meminta maaf sebelumnya. Sekali lagi jangan lupa ya di like dan di komen di channel atonius.official. Mau lihat Horas di Ita Saluhutna.